miền melon choco hay là strawberry của chị kia melon พอเคยมีกีตาร์ก็ขวบใบดาวสำหรับดักโกมาแก้วไอ้นั่งถอดอะไรเนี่ยมีกระสอบเจ้ที่แกให้มีกีตาร์ใบอ่ะจังนั่งท่าหูชิดวิบไพลไปก็ขวบแบบอะไรยังจะสั่งออกเนี่ยคอยคุยมาแซะคุยเขาอ่ะว้าจับมาใบขวบบ้านใบหูเจี๊ยดบอกว่า giặt pink บาสกลา ทางแขกก็เหลือcrunchy เซอร์ไพรส์ท่ากระทาวิหังอ่ะต่อไปคัมเตอร์หนึ่งชุย tính ngồi nhằm pe mơ hưởng mơ ấy á chứ là hoàng bật này mà hệ áo tỉa cái miền melon choco hay là strawberry của chị kia melon strawberry đó vì nó chuột mòn đó nè cái đặt sau đó bên surprise sticker big line bọt rồi đặt đồng mang sticker người nè cái sticker cái bé đó đi chuột hà cái đó cái miền sticker khó big line bọt rồi bao ban ren đã mà đồng mang người nè จังตั้งตัวนั่นน่ะ miền nó khốp xa ca rồi ấy là bên đó tôiชอบcái tụi chơi bên đó rồi đặt tạm khô rồi หนึ่ง remind of childhood